Di salekê de 2.7 trilyon dolar ji bo çekan hatiye xerckirin. Nûçeyeke bilez nadim lê ez ê agahîna li ser cîhanekê bidim got jiyana di nava şer de hilbija. Piştî şerê cîhaniyê duyemîn her kesî goya herî xirab derbas bûye. Lê salên dawiyê bi taybet sala 2024 di heştî salên derbasbûyî de sala herî xwînrêj bû. Zêdetir ji 61 pevçûnên çekdarî li 36 welatan rûdan. و اگر جداهی ناخه نوبرا زاروک و لشگران نجید نوبرا سینور و نقشه دا همان دیمن همان مرن همان بیدنگیا جیهانی جسدی هفتی و حیشت وان شران تنل سه پار زمینان دقومن افریقا آسیا و اوروپا انجام هفتی و 3 میلیون کس کوشبر بونه اف رقم نحوجه شروعیه حوجه وجدانکیه نرقمن لجیانک راوسیایه خانین هلوشیای و خونین ونداینه لجیهان گهداری ناکه تنی خشدکه خرجیه شران لسرانسری جیهانی 20 تریلیون دلار درباس کریه رقمک تیرت که گو برچیبونه نخوشی و نزانیه تن نبکه لیوها خویاد که گو شر هر تم دبوچه دا لپیش آشتیه di salekê de 2.7 trilyon dolar ji bo çekan hatiye xerckirin. Reqema herî bilind sala 1988 û virva. Li hemberî vê tenê 61 milyar dolar ji bo aştiyê hatiye veqetandin. Winston Churchill gotiye yê gojdîrokê dersa wernegre wê dubare bike. Lê ne tenê dubare dibe tê birêve birnez jî. Şer ji devê tifingê dest pên hakin. Lê ji civînekê ji biryarekê serî hildide. û aştî ne hewceyê dirûşmekê ye. Hewceyê cesaretê ye.